Danilo Kiš, Rani jadi. Biografija. Danilo Kiš, 1935. do 1989. spada u red najistaknutijih pisaca savremene srpske književnosti, pripovedač, romansijer, eseista. Prevođen je na mnoge svetske jezike, dobitnik je mnogih književnih nagrada u zemlji i inostranstvu. U prozi je dostigao najviše umetničke domete u ciklusu romana o jevrejskoj porodici Sam, porodičnoj hronici koja prati život članova porodice kroz nekoliko generacija u različitim društvenim uslovima i različitim životnim situacijama. Pripovedanje Danila Kiša karakteriše jednostavnost rečenice, jednostavnost priče, jednostavni junaci, obične životne situacije. Organizacija priče je moderna, njena sadržina je obogaćena različitim književnim i neknjiževnim oblicima, pisma, dokumenti, crteži. Najznačajnija književna dela Danila Kiša su Mansarda, 1963. Psalam 44, 1963. Bašta Pepeo, 1965. Rani jadi, 1970. Peščanik, 1972. Grobnica za Borisa Davidovića, 1976. Enciklopedija mrtvih, 1983. Objavio je i dve knjige eseja, Poetika iz 1972. i Čas anatomije iz 1978. Knjiga novela Rani jadi posvećena je ranom detinjstvu Piščevom, koje je proveo u Mađarskoj. Novele objedinjuje u koherentnu celinu glavni junak koji je istovremeno i narativni subjekt. Zato ova knjiga, priča, ima i neke osobine romana. Rani jadi. Sadržina, svet detinjstva. Sadržinu ove knjige čini kazivanje o teškom detinjstvu Andreasa Sama. Vreme je ratno, nesigurno i gladno, a iz tog se vremena povremeno sećanjem zalazi u neposrednu prošlost, a maštom u budućnost željenu, ali još nejasnu. Život teče u seoskoj sredini, među običnim i jednostavnim ljudima. Promiču pojedinci koji su u junakovom detinjstvu bili vezani za njegovu sudbinu i uticali na neke događaje. Anton, Financ, gospodin Fuchs, gospođa Rigo, gospodin Molnar. Ovi pojedinci nisu markantne ličnosti koje se pamte, kao što je sećanje prozračno i maglovito, tako su i ove ličnosti ostale samo skice ili siluete, slučajni prolaznici kroz život Andreasa Sama. Priča o detinjstvu je obično sklopljena iz niza malih događaja, sitnih i svakodnevnih, koji su ostavili tragove na dečakov život i život njegove porodice. Čak se cela priča svodi na jedan detalj, na jednu situaciju iz života. Priča Kruške ne zauzima ni polovinu stranice knjige, ali ukazuje na moment koji se ne zaboravlja. Andreasa Sama, gazdarica, izjednačava sa psom. Cela priča svedena je na anegdotu. Svet detinjstva prikazan je kroz sećanje, prelomljen kroz prizmu dečijeg viđenja i rezonovanja. U sećanju dominiraju siromaštvo, nesigurnost i beda kao stalni pratioci detinjstva. U mnogim pričama nalazimo iskaze koji odražavaju svest o bednom životu i ranim jadima, da bi negde pri kraju priče sav jad bio izražen jednom rečenicom. Ulazimo u voz sa svojim smešnim prtljagom, vučemo za sobom čergu svoga lutalaštva, žalosnu prćiju mog detinjstva. Iz Baršunastog albuma. Rani jadi su izraz ranog doživljaja nemaštine, bede i gladi, ali i svesti da takav život valja primiti dostojanstveno i otmeno, bez roptanja i savijanja kičme.
Ove proze nisu pripovesti ispunjene zanimljivim događajima i upečatljivim likovima. Događaj je sveden na najmanju meru. On čak nije neposredno prikazan, već se sagledava kroz svest dečaka Andreasa sama. One su lirski zapisi zasnovani na sećanju, ispunjeni detaljima, slikama i zvucima prirode, emocijama. Emocionalna stanja, doživljaj sveta i intimne duhovne preokupacije pretežna su sadržina ovih proza. Andreas sam, narator, kazivač priče. Pripovedanje je zasnovano na sećanju. U prologu s jeseni, kada počnu vetrovi, najavljen je junak Andreas sam, kao svedok svih zbivanja i kao narator u najvećem broju priča, koji kazuje svoja sećanja u prvom ili trećem licu jednine. Tu je najavljena i psihologija deteta, dečiji način razmišljanja i gledanja na stvarnost, razvijanje asocijacija u kojima dečija mašta zalazi u budućnost u kojoj se ne naslućuje željeni svet i željeni život. Ova uvodna priča ima samo dve slike. Padanje divljeg kestena i prodavnica sličica i parfema. Padanje divljeg kestena budi sećanje na dane detinjstva kada je dečak sakupljao kestenje. To dalje budi asocijacije na povrede od bodlji kada se dečak uplaši i zabrine, a u njegovoj mašti oživi slika pogreba, a može da nastupi i trovanje krvi. Kada se to dogodi, onda deca umiru. Drugu sliku ispunjavaju boje i mirisi prodavnice, sličica i parfema. To pobuđuje zamisao o komponovanju fuge za orkestar i orgovan, zvuk plus miris plus boja. Sunce crta na ljubičastim bocama s kolonskom vodom bez zvezdice od zlata, detinjasti lekoviti miris lipe i kamilice. Motiv kestenova i simbol prolaznosti. Motiv kestenova ponavlja se i u priči Ulica divljih kestenova. Cela priča je potraga, posle mnogo godina, za ulicom divljih kestenova, koja je živa u sećanju Andreasa sama, ali je nema u stvarnosti, kao što nema ni divljih kestenova, ni kuće u Bemovoj ulici 7 u kojoj je Andreasova porodica stanovala. Ulica, kuća, predmeti u kući, sve je to mogućnost da se u sećanje vrate neki trenuci iz detinjstva. Međutim, nestalo je sve ono što je moglo da oživi sećanje. Ipak, uspomene su sačuvane, one se mogu osvežiti i oživeti vreme i ljude iz prošlosti. Ova knjiga priča je upravo oživljavanje nekih trenutaka, predmeta, ljudi, osjećanja iz detinjstva. Ona je knjiga o prolaznosti i nestanku svega što je blisko i drago, što se gubi i zamiče u vreme. Jednostavno kazivanje, knjiga priča ili roman. U skladu sa uzrastom naratora teče i kazivanje o detinjstvu. Ono je jednostavno i prostodušno. Osjeća se detinji način razmišljanja i sagledavanja stvarnosti. Teme su svakodnevne, životne, svačije. Događaji su obični, bez naglašenog dramskog naboja. Birani su onako kako ih sećanje vraća u sadašnjost, bez čvršće povezanosti i hronološkog kontinuiteta. I naracija i struktura priča potpuno su u skladu sa junakovim, odnosno naratorovim, uverenjem da je život priča i da je priča život. Ne, moj život nije roman. On je sav od malih priča, od mnogih malih dogodovština, veselih i tužnih, no u tim je pričama uvek prisutan dečak, kao što sam i ja prisutan u njegovim pričama. Dečak i pas. U ovim rečima, pripisanim psu Dingu, sadržano je objašnjenje strukture ove knjige i autorovog određenja kao zbirke priča, a ne kao roman. Život je sastan od malih priča, malih doživljaja, pa opis toga života nije ništa drugo
nego niz priča. Ali ovaj niz priča ima nešto zajedničko. U njima je uvek prisutan dečak. On je najizrazitija i najdelatnija, najaktivnija ličnost. To što je zajedničko, junak priče, dečak Andreas sam, i što je on u većem broju priča i narator, uspostavlja čvršću vezu među pričama. Zato one ne deluju odelito i nezavisno, kao celine koje se ne uklapaju u okruženje ostalih priča, već deluju kao celina, čvrsta i kompaktna, čiji su pojedinačni delovi u uzročno-posledičnoj povezanosti. To ovoj prozi daje osobine romana. Priča, život, istina. Priča je život jer govori o njemu onakvom kakav jeste, i lepom i ružnom, i veselom i tužnom. Na više mesta naglašava se težnja za istinom i ističe istina kao jedino pravilo u pisanju. Život je jednostavan, istina je uvek jasna, pa je i kazivanje o životu i njegovoj istini umetničko kazivanje ostvareno u ovoj prozi jednostavno, razumljivo i blisko. Čak i ona mesta u ovoj prozi u kojima narator dopušta mašti da se razigra, zrače istinom jer su izraz dečakovog sveta i njegovih potreba za boljim životom. Naracija. Naracija je data u prvom i trećem licu jednine, a vizure se smenjuju ne samo iz priče u priču, nego i u jednoj priči. To je najčešće iznenadno pojavljivanje prvog lica iz pozadine, kao da proviruje iza zavese da bi dao objašnjenje priče ili njene sadržine. A evo kako je sve to bilo. Ta prokleta stvar zbog koje je sada morao da crveni. Da ostanemo pri trećem licu. Posle toliko godina, Andreas možda i nisam ja. Verenici. Bio je bosonog, u kratkim pantalonama od tamno-plavog lana. Između prstiju na rukama korile su mu se ranice od šuge. U to vreme još nisam ni pominjao da ću ikada pisati priče, ali sam pomislio, Gospode, kako sam nemoćan pred ovim cvećem. Livada. Upotreba trećeg lica za kazivanje o sopstvenom životu otkriva junakov odnos prema detinjstvu, u kojem je bilo više ružnih nego lepih dana, više patnje nego sreće i radosti. Kao da ova kazivanja izazivaju mučan osjećaj, pa je kazivanje u trećem licu jednostavnije i lakše, kao da se ovim oblikom narator brani od događaja koje opisuje. Treće lice omogućava izvesnu distancu, mirnoću kazivanja i objektivnost, pa je i to jedan od razloga pribegavanja ovoj vizuri. Biografski elementi. U priči Eolska harfa, koja ima epiloško mesto i funkciju, najviše prostora dato je dečakovom doživljaju električne bandere kao ogromne eolske harfe sa koje se može prepoznati zvuk vremena, prošlog i budućeg. Iz zvuka vremena saznata je budućnost Andreasa sama. Evo, dok drži sklopljene oči, evo šta mu peva harfa na uvo, da će uskoro prestati da radi kao sluga kod gospodina Molnara, da se njegov otac neće nikad vratiti, da će napustiti udžericu sa nabijenom zemljom umesto poda, da će dospeti najzad u Crnu Goru kod dede, da će imati nove knjige, da će imati 1500 olovaka, 200 naliv pera, 5000 knjiga, da će mu majka uskoro umreti, da će sresti devojku koju će večno voleti, da će putovati, da će videti mora i gradove, da će, prodirući u daleku istoriju i biblijska vremena, istraživati svoje mutno poreklo, da će napisati priču o eolskoj harfi, od električnih bandera i žica. Navedenim pasusom iz eolske harfe naznačen je autobiografski karakter priča iz knjige Rani Jadi,
prepoznaju se mnoge činjenice iz života Danila Kiša. Andreas sam, glavni junak. Andreas sam je senzibilna ličnost, osetljiv na spoljašnje utiske, prijemčiv za sve što je lepo, cveće, boje, mirisi, zvuci. Njegova mašta je živa i nemirna. Sposoban je da u svetu oko sebe zapaža na oko nevažne detalje, da u sitnicama sagledava suštine i lepote. Iz te sposobnosti proistekla je ljubav prema prirodi u kojoj će zapažati šume, drveće, travke, cveće, mirise, zvukove. Ali će zapažati i ono što je ružno, a što je proisteklo iz čovekovog nemarnog odnosa prema prirodi. Iz druženja i opštenja sa prirodom razvio se u dečaku smisao za lepo i sposobnost da se lepo, prijatno i mirisno oseti svuda oko sebe. Iz opštenja sa prirodom, sa konkretnim, stvarnim i istinitim, u dečakovu prirodu se uselila iskrenost i ljubav prema istini kao načelu života. Dečakova mašta, koja se napajala slikama prirode, zbivanja i ljudskih sudbina, sve mu daje svoju boju, sve oživljava i oplemenjuje, sve postavlja u nove izmaštane odnose. Obogaćena doživljajnim iskustvom, ali i čitanjem, dečakova duša je hranila maštarije o vilama i mogućim budućim doživljajima. Trenutni događaj nastavljao bi da se odvija u maštarijama i vodio u neka buduća vremena. U dečakovoj mašti oživljava svet bajki i postaje stvarnost, ili bar željena stvarnost, lepša i izvesnija od tekuće. Zamak osvetljen suncem. U maštanjima stalno oživljava dečakova misao o odlasku u svet. Javi se uvek kada dečak dođe u sukob ili kada bude obuzet nespokojstvom posle sukoba sa Farkašem zbog priča o Andiju i Juliji i kada je izgubio kravu narandžu. Misao o odlasku ima trojako značenje. Prvo, izraz je težnje da se pobegne od mučnog i tegobnog života, iako ga prihvata dostojanstveno, verujući u otmenost patnje. Drugo je izraz želje za novim i nepoznatim, želje za promenom. Crna Gora i deda stalna su obsesija. I treće, izraz je psihologije deteta koje rešenje svojih konflikata sa sredinom vidi u bekstvu. Živo sećanje. Zahvaljujući živoj i dinamičnoj mašti, dečak je upijao utiske i doživljaje, događaje i ljude, mirise i boje, osjećanja i raspoloženja. Zato su sećanja toliko plastična i jasna da u njima ni detalji nisu izbledeli. Nestala je kuća detinjstva. Ulica se sasvim izmenila, izmenili su se i ljudi, ali je ostalo sećanje na detinjstvo koje sve ponovo oživljava i opredmećuje. Da li ste sigurni, ponovi on, da ovde ne stanuje Andreas sam? Pre rata je stanovao ovde, znam pouzdano. Možda se sećate njegovog oca, Eduard sam s naočarima. Ili se možda sećate njegove majke, Marija sam, visoka, lepa, vrlo tiha. Ili njegove sestre, Ana sam, uvek s mašnicom u kosi. Eto vidite, onde gde je ona leja s lukom, tamo je bio njihov krevet. Vidite, gospođo, ja se sasvim dobro sećam. Tu je stajala šivaća mašina njegove majke, Marije sam. Bila je to Singer mašina s nožnom pedalom. O, ništa ne brinite, gospođo, samo evociram uspomene, posle toliko godina sve nestaje. Eto vidite, na mom je uzglavlju izrasla jabuka, a Singerica se pretvorila u bokor ruža. Od kestenova pak, gospođo, vidite, nema ni traga. To je zato, gospođo, što kestenovi nemaju svoje uspomene. Ulica divljih kestenova. Porodica. Iako ova knjiga proze počiva na sećanju, iako je u tom sećanju predočeno detinjstvo Andreasa sama, u njoj članovi porodice
Nisu dobili mesto koje im pripada, niti su dobili odgovarajući umetnički tretman. Očev lik javlja se kao bleda silueta u izmaglici sećanja. Nije dobio jasne konture ni u jednom vidu življenja i ispoljavanja. Portret je ostao u nekoliko uzgrednih naznaka, karakter je posredno predočen sa nekoliko momenata, delatni život Eduarda Sama jedva se naslućuje. Majka je prisutnija u dečakovom životu svojom nežnom pažnjom, brigom i trudom da se održi goli život. Ni ona nije dobila jasnije konture, upečatljiv lik i dinamičnu ulogu u opisanom periodu detinjstva Andreasa Sama. Sestra Ana pojavljuje se kao aktivni učesnik zbivanja samo u nekoliko priča, a jedna serenada za Anu, kratka i bez ikakvog događaja, posvećena je njoj. Ni njen lik nije jasno ocrtan, ostao je samo u naznakama. Ovakvo mesto članova porodice u skladu je sa mestom lika Andreasa Sama u strukturi proze Rani Jadi. S obzirom da je u sadržini pripovedanja sećanje Andreasa Sama na detinjstvo, na rane jade, njegova ličnost je dominantna. Za njega su vezana sva zbivanja. Njemu je poverena naracija, kroz njegovu vizuru prelamaju se život, stvarnost i ljudski svet iz vremena detinjstva. Ova vizura nosi snažno obeležje ličnosti i psihologije dečaka Andreasa Sama, a to određuje način doživljavanja i kazivanja, prirodu mišljenja i rasuđivanja, izraz i stil.